Hi ma'am, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔꯁꯤꯡ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯪꯀ ꯑꯃꯃꯝ ꯑꯩ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤ ꯑꯪꯀꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯟꯁꯦꯞꯇꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯈꯨꯍꯪ ꯂꯥꯍꯪꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯩꯀꯣ ꯕꯠ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤ ACSC होएगेरा एनी दिल्ली पुलिस की होएगेरा एनी स्टेट की एग्जाम होएगेरा व्हाटएवर एनी इंडिया दा कोई थारिबा एग्जाम चिंग मनुंग दा दुम याम तोइना हंगबा क्वेश्चन ने सो क्वेश्चन ची आई पारेंगे that ratio of the two number is 5:3 if their sum is 40 what is the smaller number हाइबनी so sugumba angkasi koi semtok sajin tawraga dum different style dang edubu angang jing na confusion tana khungande almost adum kitang different way brom da kano tawi answer je khalli yam kan khan gano si akoi sidai da khallasi number do koi kai doge na hai matam da let koi isana ta koi angka wat matam se yeng exam shortcut tadi tha da surai no wakhan na dum sagalu adu let the number is x ne lowre khalasi for example adidi disiki number ani dugi 5x plus 3 into x equal to kyano maga mane ai bise 40 so do si sumaini ibe yare dum ai samjhe lage 5x plus yam koi no hola bani 3x 40 adu itadi ani ji plus tautar gadi kya tare 8x plus 40 tare adu itadi sigi 8 china 40 de divide to itadi 5 adu itadi x equal to kyano 5 leire sini sumaina leire sibo angang jing noi yan tabre ngo next adu itari gadi ngasai gi number do karam bano smallest oi riba ani do hai matam da amana 5x amana 3x ni aham bada aikoina yengo 5x ai baji kumaina igi ne ai be yaba matam da 5 into x की मोटर क्या नो 5 अदे 5 5 जा 25 सेकंड 3x आई बची क्या नो आई तम द 3 into x की मोटर क्या नो 5 अदे 15 स्मॉलर नंबर आई बनी अदे तारी स्मॉलर नंबर से क्या तारगे 15 जो क्या दे आवरे a सीनी अंगांग सिंग ngasai gi anggaji sumaina hot kani so smaller number is 50 ni karigumba nakoi da knowledge pangboy targati kanaba pangba targati channel bu subscriber tormu like tormu comment piramu nakoi gi apamba angka leiraga su comment piramu ai soidana thagalake